Pozdrav svima, evo nas u novom videu. Danas ćemo se baviti jednim od, da kažem, takođe opet, kao i u svim dosadašnjim videima, najvećih reditelja sveta. U pitanju je Alfred Joseph Hitchcock. On je inače rođen u Londonu 1899. godine, umro je u Los Angelesu u Americi. Alfred Joseph Hitchcock je bio majstor u domenu prvenstveno kriminalističkog žanra i sledeći mnoge konvencije žanra, Hitchcock je u svojim trilerima napisao standarde koji su zadovoljavali, da kažem, publiku i postiglo je popularnost koja je bila uglavnom merljiva sa glumcima tog doba, znači njegova popularnost kao reditelja je bila identična popularnosti glumaca iz tog doba. Postaje, da kažem, kultni reditelj i svrstava se u red, da kažem, najvećih eksperimentionista filmskog izraza i proglašen je jednim od najboljih stilista, filmskih originalnih stilista, koji se često citira i, da kažem, imitira. Čak i u novim filmovima 21. veka možete naći veoma puno Hitchcockovskih, da kažem, twistova, obrta i repliciranih situacija iz filmova koje je on radio. Preciznost, recimo, kadriranja u njegovim delovima je dovedena do savršenstva i ukoliko pogledate bilo koji od njegovih filmova koji vam je dostupan, vidjet ćete da su kadrovi izuzetno precizni i da su napravljeni jednom veštim opusom umetnika kao što je bio Alfred Joseph Hitchcock. Da kažemo, karakteristike same njegovih filmova, a to ima veze i sa ovim što sam prethodno napomenuo, je da je imao izuzetnu sklonost ka montaži, pokretima kamere. Crni humor se pojavljuje skoro u svim njegovim filmovima, ironija i cinizam. Ironija i cinizam su posebno bili naglašeni i tome se može zahvaliti i njegovo englesko poreklo, jer je imao, da kažem, taj englesku ironiju i cinizam koje su prožimale svako njegovo delo. Filmovi su naravno puni napetosti, šoka, izmene između komičnih i, da kažemo, tragičnih elemenata i naravno priča je uvijek veoma napeta i uzbudljiva, a u stvari u sebi sadrži jednu, da kažem, mnogo dublju misao samog tog dela koje obrađuje. Kao što sam rekao, rođen je 1899. u Londonu, u pregrađu Leytonstone, potiče iz, da kažem, iz jedne, da kažem, prosečne porodice tog doba. Detinjstvo provodi veoma usamljeno i zatvoreno, čak se i vrlo malo zna o njegovom detinjstvu i kao veliki talent u samoj industriji, znači uspinjao se veoma brzo. Prvu šansu da režira film dao mu je Michael Blake iz Gainsborough Pictures 1925. godine i njegov film Vrt užitaka snimljen je u Nemačkoj. Ono što, recimo, mnogi ne znaju da su njegovi filmovi u početku bili veoma nekomercijalni i da je propast tih filmova dovela ga do ivice, do toga da uopšte je bilo pitanje da li će nastaviti da režira. Međutim, nakon, uvidevši naravno da filmovi koje je radio da nisu komercijalno dobro prihvaćeni kod publike, on se posvećuje žanru trilera i u tome briljira i unosi taj, da kažem, njegov Hitchcockovski izraz u svoje filmove koji ga naravno prati do kraja života i koji publika jednostavno obožava. Mnoga njegova dela su bila inspirisana ekspresionizmom i jedan od prvih, da kažem, trilera koje je snimio je film Stanar, priča o londonskoj magli iz 1927. godine i ovo delo je naravno snimljeno u Nemačkoj, a inače u ovom delu su Plavuše
Usmrćivane davljenjem, onda Stanar koga glumi Ivor Novello, živi na prvom spratu jedne zgrade koji budi sumnju da je on naravno ubica i glavni negativac u filmu, ali mislim da trebate pogledati ovaj film ukoliko ga možete naravno naći negde. Biće vam veoma zanimljivo da vidite prvo to Hitchcockovo delo koje se vezuje za žanr koji ga i kasnije pratio. Nakon uspeha ovog filma, Hitchcock u Engleskoj, u stvari u Nemačkoj, snima još nekoliko filmova koji su i žanra trilera i nakon, da kažem, uspešnosti tih filmova, njemu su vrata Hollywooda otvorena. Period Hollywooda je naravno za Hitchcocka najsvetliji period, jer u Hollywoodu režira neke od svojih najuspešnijih filmova i naravno Hollywood mu daje ono što nije mogo da dobije u Engleskoj, a to je svetska mega popularnost. Čak recimo za Hitchcocka i njegova dela se vezuje posebna vrsta humora koja je prožimala sva njegova dela, to se naziva i galgi humor koji je bio, da kažem, poznat samo za Hitchcockove filmove, a vezuje se naravno humor koji je spojen sa jednom dozom napetosti dok gledate film. Hitchcock je snimio dosta, kao što sam napomenuo, filmova u Hollywoodu i vezuje se za jednog od, da kažem, najpoznatijih producenata tog vremena, Selznick, i sa njim snima veliki broj filmova u Hollywoodu. Međutim, Hitchcock nije imao, da kažem, idealan odnos sa producentom Selznickom, već je bio čak i nezadovoljan, prvenstveno zbog njegovih zahteva za kreativnom kontrolom u samim filmovima. Hitchcockov rad, recimo, za vreme 40-ih i tokom Drugog svjetskog rata bio je veoma šarolik, snimao je čak i romantične komedije Gospodin i gospođa Smith, pa je snimao i razne, recimo, drame, kao što je Slučaj Paradajne i mračne, potresne filmove, kao što su Sjene sumnje i tako dalje. Hitchcock naravno dobija vitešku titulu od kraljice Elizabete II. 1980. godine na Novu godinu. Nakon samo 4 meseca Hitchcock je nažalost i preminuo i sahranjen je na Bel Airu, to jest u Los Angelesu, i ono što recimo se ne zna da na samoj sahrani niko sem najbliže familije nije prisustvovao, tako da je jedan od najvećih umetnika našeg vremena, da kažemo, otišao na jedan veoma tih i, da kažem, neprimetan način, bez neke pompe i velikih sahrana i velikih ispraćaja. Eto, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Naravno, pogledajte neki od Hitchcockovih filmova, pa se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!